Kakasi Students Union lingba ke Employment Cell but Education Cell klale ikendo e Vice Chancellor ka National Law University Meghalaya halor ka jingkandrum kandram ha kurukam thungkam ha gani school pa kajing ikendo e Vice Chancellor kam shimla seso namar umkwa ban penshai AA but ulang yat bet sha ka Governing Council ha ka ba ki khot jangka gidi ke officer IAS but kajing thungkam ha gani ke university ka long bet kumba ki kwa kini ke officer Kabakham lingo kalong ki kampalat akani ke school pa la thung tangi ki bayi ngasem jong ki khot ke governing body ba jong vice chancellor klem da pin bana lingba ki advertisement kumbala le iktana trekam ke sarkar hakaling kari Kinoyalam ke KSU ki larai bani kendu ikibor ke sarkar Meghalaya namari kini ki university la Beijing dot ke sarkar jilla ka sarkar jilla ka don ke bentab ka bor ban tuklar ha ga jing thungkam thungjam ha gani ke school pa National Law University ka badon haniu shalo Students Union nak kalian ke Employment Cell buat ke Education Cell mentah ka step nilai wan kendu you Vice Chancellor jongka National Law University Meghalaya halor ke jing kendum kendram jongka jing tap kam hapo kani ke university ka bomat ka badingkong bi keren ka di halor jong deputy registrar nilai i ke baja hapo nihu haba UVC jong nihu ru tung you deputy registrar klem kinu ki kindon ki an ki babiang Hapo NLU kata kacuhi ke bangi I baya uni deputy registrar la tung do uni vice chancellor klem kanu ka denti ke babnya kila pelat ya advertisement hadin bala ada pelat ya advertisement kila shortlist ya sanmut kira ki candidate ki ba la banwan ha person interview Henry klem penmi ya result pan kila kila ai appointment na yo tahu Gurpreet Singh kum utau deputy registrar te halor ke itai benta nak kalian kaseng niwan bani kendu vice chancellor mentara sni bangin yo ya kata kajing pensyai nak kalian kaju Henry ke basosi hapor ni laya kwa bani kendu u laya bu appointment du steo Henry sim kwa ban kendu ini buat mentara sni ni kum ka seng ni lawan bani kendu u hapor bani kendu u la khol ya borok faculty members ki no hikai ke badan hapo ka NLU bat la pencungi bat ki bat hantu la batai ba kum vice chancellor jongka National University de hok ba unjubab inu ki pat ba jongka Meghalaya ne kini ki sing bhalang namar ba hapo ka NLU ka don kata ka governing council ka executive council hapo ka governing council don kita ki IAS officers ki jongka jela ki bade ki members hapo kata bat utung ya kini ki pus boro de habdin bala consult kini ki members ki IS members ki bade hapo jongka jela ndi ka ka bengi I ba hatu tang kata governing council kala abiang se ban appoint inu ka hatu ka sei kata transparency bangi ni dawan nakapor sa kapor kam simdon kum kata transparency kim simpenmi ya ka result ban ni lapru ki don ki khun ki para jengki ni ki IAS officers ki badon ki bayo kam hapo kan ka NLU klem kono jing pelat advertisement but klem ka kono jing penmi result kini ki bala kata mat yong ya ka jelahi barako we nomor ba gibun ki samla ki bala tubet bat ki bala la ban bat ya kan kam hindi ki myo ya kala kalenti nende de nam takum kini ki daw ba ki uni vice chancellor ule don bor nomor don ki ba lam kemadi bat budon ke beten bat support ula buntung kam butu kumni bat undi tang kita don nam taki post assistant bat associate professors kita ru ki penmi advertisement kampelat ya kanu result kila show appoint kum tu yang permanent contractual nah kai ru kila show appoint kum tu klaim kanu ka examination ne ka recruitment ka babyang hadu ba suab ngi wancini ru nakaliang kaseng ila file ki RTI nakaliang ju vice chancellor maham PIU ruba umbit ban aya ka reply ya ka RTI but upindili ya ka RTI hadu kendai pusaus ni ya ka RTI di ban yo hapo lai pus ni hadin bengila appeal terus si appeal minsa yo ya ka jubab hadin kendai pusaus ni hiri hapo yo ya ka reply ru sim la jubab kita usiong bi kadang ka privacy concern but umla ban jubab ya ka RTI tekani ke nakaliang kaseng ngim la ban ni mla ban pet ikum kini jingja hapo university hapo kan university badan hapo kajela jungi ni iba man ki university ki bawan ni man ki bagi tung kini ki professor nabar ki lemon bet
kat baki sungu bet bandai klaim da bu ya ka an kondon kadon ka ak ki statute through kim pelat hapo ka website ke juki nomor baki ting la da ki ka statute ki boro ni la ban wo dong wo nya ka hapo anili ko mi imta maximum hi ki bade ki faculty members ki dei ki breu jongnu bala chu thung buri dauni vice chancellor ne ki breu ki juki na kalian kaseng ni wan ni banyak keren henry kajing keren kajung u kolong ka batomen nomor ong ba don hok la ban ai jipin chai singi ni run sungo mentoy bingin keren bot u ni bot ula keno hadu kata ba ikini ki appointment boro community kan dari law university chief justice jong Meghalaya banum borom ru udai chancellor jong kanika university but ong ru ba kini ki appointment i boro layo jingbet na ban le hadu kata ukuno henry i kata ka i boro ka di tang ka jing tap myo jong ni vice chancellor namar ba haba ya kanu appointment de banyak tik kat kum ker ru mla banyak lat ya kat kita ka permanent post open kelas contractual post nang ta ka daw hi bangi stu bali bu kwa bali akumni namar ba do follow ya ka reservation policy ki kasi ki jungi ki ni okam hani henry da ka ba ai contractual pot ula buntung ki por jorung u na bar jela banwan penhikai ni bar kata hi ki ba ki ini yo i babun ki professor hani udon tawi professor li bot la don hak po ka campus ru udon bi bar penhikai online bet nang ta yo ya ka tulok yo tulok kita ki professor ki don hani te gai ka advertisement jung u kamshim don i kum kata wala ding la ikran ru shimla aban aju babi de nakalian du baseng akin lihat ski in sakendu ya ka law minister borong gi baninya penchai halor ni benta lada nakalian ka sarkar kamla ban tingi kum baseng ni hab shim ya ka jong ko sinjam namar bakani ka di state university ka hab po ka jing pejong state wat ki hadu ka jing siwi boro kaya ni baka state ha ka caka bikin facility lebih kinyarap ya ka iki try muluk try jela henday kani pat kalong nokum kata ka private university nam tak tu kan ngut kibriu but kumuni vice chancellor ban thung ya katu kan kibriu ki jong u tahap ni jingi sapet kita kimat bangla ban pha jung thor chu henday kat kum jing stu jungi ya kini ke recruitment hi appointing authority debit register meneru kala don ke jing keno ba nei pio ikini ke jing tep i boro ukno ya karja ya te registrar badi khasi nomor nistu bahadin ba jing keren bu ba udon jingwit bat ki mon ki bri ki batre ki badi ki khasi hani nomor bakim yesha ya ka jingle ka jung u kim yesha ya ka jingle don bor ka jung u kim yesha ya ka appointment ke balong bian ka tung u takara u ong ba hot new information na ta registrar ni ngimsim don kan ka jingtep ke bengi ke kena ka website ngi ba kadon ka advertisement ngi ba ka kamshimnon ka result henry ki brio pat la shutung ka jingjasi hapo ka neliu kalong ka bashirkai haru kata bat hakini kisni hi insa sei madan borok kini borok pus ki bun ki balat mo nam nadu arja arsau kila pelat ya advertisement nam tahu deputy registrar ka di permanent post kila pun kala no contractual nomor bakim ko aban lesikin ko aban ai kasi di ko aban ai yo tahu bar jela nam taki associate professors but ki assistant professors ru ki lat ku bakindai ki post south rin ta associate but santrin taki assistant professors but kidon ru kiwi kun kita ki research kalau ki JRF but kiwi ru ki balan henry injumi kanu ka recruitment ka babyang should have been napo pil namar ba niat kat kum kinuan shopping point shapo ka state information commission niat pai appeal chuani dengan yo ka juba limbak appeal tingi salit shapo ka state information commission Allah ta bita but kani ka RTI kamdi tang ya kaseng ini kibun kiri pat ba ki bala file ki RTI ki ba mio ka juba kibun ki artikel su ki bala mi ki kubur ki ba pher ki ba kan persya ya kani ka university ba wala ka di ka law university ru hindai kam stu ya kata ka jingkong san jong RTI ka buri ki RTI but ka ai ka jubab kabam ya hap setia kumo piong ya kata banjur bangiri ko ban tep ya kata ka website nampak hapo ka governing council kidon ki IS officers bapia ko udon commissioner and secretary udon jongko law department udon chief secretary jongko law department kila ki kat kum ju setuju kila approve ya kata ka statute de bali kata ka statute kam power ka website kat kum ong vice chancellor banga ngadon ka board kat kum ka statute bangan thung inu tak kamut kum ta ula mun thung bi inu ru
klaim kanu ka scrutiny ka bobiang te kata kalong ke ke bamla ban piang na kaliang jong kaseng bat ka batung kumni ka pisa kalu juno ka pisa jong kutba ka pisa jong sti ka mumut ba tang ba ula don bor kum ta ula ban chupulut bi ka pisa jong pat ba ha kani ka po ka university klaim ka jing mentoi jong trai jula ki ban po ni Lalu pingmut li. ngin sai kendu hi kini kita yom kita bu appointment ban nomor kani ka kam kalong ka bakam kerki baring hi kat banginang sengap bidang bun ki jing jersey hani apo ngin lek kat ba ploy ban kendu i madam impri di sini